Mana lagi? Apa tuh bang tuh? Wow, dapat ondel-ondel lagi. Wow, sini kumpulin. Ayo kita cari lagi. Halo teman-teman, balik lagi di Adelami Channel. Yeay, hari ini Abang dan Ade mau berburu mainan nih. Yuk kita ikutin yuk. Wow, apa tuh bang? Wow, Abang dapat balon karakter teman-teman. Ih, Ade dapat apa deh? Wow, Ade dapat balon karakter Hello Kitty teman-teman. Yuk kita taruh di sini dulu yuk. Kumpulin yuk. Ya, kumpulin di sini ya. Ayo cari lagi yuk. Wow, dapat apa tuh? Wow, ada dapat ondel-ondel. Ada lagi di mana, Bang? Wow, di atas. Hati-hati ya, Bang. Wow, dapat ondel-ondel warna apa, Adek? Wow, ada ondel-ondel warna ungu. Mana? Coba Mama lihat. Wow, Abang merah mukanya ya. Bajunya warna oranye. Kumpulin di sini dulu. Wow, kumpulin dulu, Bang. Mana lagi, Bang? Ayo kita cari lagi yuk. Wah, dapat apa tuh, Bang? Wow, Abang dapat apa nih? Sapi, teman-teman. Wow, ada apa lagi tuh? Wow, dapat ondel-ondel merah baju hitam. Serem sekali. Di mana lagi, Bang? Mana lagi? Apa tuh, Bang tuh? Wow, dapat ondel-ondel lagi. Wow. Sini kumpulin. Ayo kita cari lagi. Wow. Wow, banyak banget popitnya, Bang. Ambil, Bang. Kumpulin, Bang. Ayo, kumpulin. Wow, banyak banget popitnya. Coba cari lagi di situ, Bang. Wow, ada apa lagi ya? Ayo kita kumpulin dulu. Di sini. Wow. Ayo. Ade udah dapat apa lagi, Dek? Ada dapat apa lagi, Dek? Di mana, Bang? Wow, apa tuh? Wow, dapat Ultraman. Yeay. Mantap sekali. Yuhu. Yuk. Ayo, let's go. Wow, udah banyak nih teman-teman nih. Ayo kita cari lagi. Di mana ya? Wow, apa tuh, Bang? Wow, ada apa tuh ya di atas itu? Abang bisa nggak, Bang? Bisa, hati-hati ya. Wow, tinggi, hati-hati, Bang. Aduh, hati-hati, Bang. Wow, Abang dapat. Wow, ternyata topeng ondel-ondel, Bang. Wow. Hati-hati. Wow, Abang dapat topeng ondel-ondel, teman-teman. Yeay. Ayo sini kita taruh lagi yuk. Hati-hati turunnya